Ćao ljudovi, gledate Jaseštajna i ako ste primetili, približava se novi Star Wars film. Mislim, postoji ona prva trilogija, uz koju su verovatno vaši roditelji odrasli, onda nova trilogija koja nije baš toliko dobra. He's embarrassing. Ali evo, pošto je sada Disney preuzeo, to je otkupio Lucasfilms, svake godine izlazi novi Star Wars film. Znači, bio je prvo The Force Awakens, pa onda Rogue One, i evo sad izlazi The Last Jedi. I ljudi komentarišu da je ova nova trilogija malo preslikana, da kopira prvu trilogiju i ja se slažem s njima. I eto, zapitao sam se kako bi izgledalo kada bi ti likovi Star Warsa bili u nekom našem domaćem filmu. Baro! Baro! Yoda! A brate, znao sam da si Jedi. Baro! Ili kako bi tek bilo da snimaju za naš kanal Jaseštajn. Pozdrav tamna strano. Gledate Jaseštajna. Ovo je 5 stvari. Ili kako bi bilo da recimo da je Darth Vader naš tonac na snimanju. Nemoj toliko disati, Vaderu. Šta nije u redu sa mojim disanjem? Ti, uzmi ovaj mikrofon, dođi ovamo, ja ću da budem ispred kamere. Da, bilo bi veoma čudno da se oni bave YouTube-om. Mali Rene, šta radiš to? Gledam Jaseštajna. Ma kakav Jaser, kakav Štajn? Pridruži se tamnoj strani, unuku moj, i gledaj dramu. Ostavi me na miru, deda. Zašto govoriš isto kao ja? Nikada nećeš biti kao ja. Biću bolji od tebe. Bolji od tebe. Ti ćeš se subscribe-ovati na YouTube kanal Jaseštajn. Ja ću se subscribe-ovati na YouTube kanal Jaseštajn. Doći ćeš na JediCon 9. decembra. Doći ću na JediCon 9. decembra. Na vrh brda bura zvrba mrda. Šta? Ne mogu to! I eto, hvala vam puno što ste pogledali ovaj video, javite svoje utiske kad izađe novi Star Wars, da li vam se sviđa ili ne. I da, ako želite da vidite kako smo snimili ovaj video, imate tu behind the scenes da pritisnete. I ako ste možda propustili, mi smo pre par godina snimili video sa Deadpoolom, isto kostimirani, tako da imate i taj video tu. Lupite subscribe ako želite vidjeti još ovakvih skečeva i eto, pritisnite to.